Mururumo wa macini cia waki wa bara itũra-inĩ ya Juja Farm ũrurumũrĩte mwĩhoko wa mũingĩ wa gũkũ wa kũgĩa na mĩthiĩre mĩega thutha wa mĩaka kĩhĩri ya rũkũngũ na ndoro hĩndĩ ya riũa na mbura. Gĩkĩ nĩ gĩcunjĩ gĩa kandarathi ya waki wa bara ya kuma Juja gũthiĩ Athi na kũnyitana na mũhaka wa Thika itũra-inĩ rĩa Komo, kĩrĩa gĩatigire gĩtarĩ gĩthondeke thutha wa mwene kandarathi kũrũgamĩrĩra wĩra taũni-inĩ ya Juja Farm na gũtiga mũingĩ wa Athi mwĩreri na mũkũyũ-inĩ na ciũria nyingĩ. Kama vile barabara zingine zilikuwa zimesimama kwa sababu ya ukosefu wa fedha, lakini tuko na special thanks to the government kwa sababu tumeona wamerejelea, contractor amejelea tayari, amefungua kilomita 3 za barabara, na kulingana vile tumeongea na contractor ni kwamba kufikia mwezi ujao hizo kilomita 3 za kwanza atakuwa tayari amezikamilisha hadi kuweka rami. Hii barabara ni ya uzani wa kilomita 25 ambayo tulipewa katika ile serikali iliyopita, ikasimama kiasi walipofika kilomita ya 12, lakini sasa tunashukuru kwa sababu the remaining kilometers sasa ndio wameembark. Aikari maugĩte makoretwo na mathĩna matangĩenda ũkagerera rĩngĩ, makiuga mĩhang'o kwĩrũgama gĩkwara na kwaura. Hakuna gari ingetembea kwa barabara. Watu walikuwa kama wanashindwa na kutembea au kutoa mizigo kwa mashamba, unachukua hizo gari za kubebwa na ng'ombe na punda, alafu unaweka mizigo yako, wanakutolea huko, unatokea kwa barabara sababu ya shida ya barabara na matope. Mbeleni kulikuwa kubaya, ni vumbi, fisi, yani ikifika saa 12 kila mtu anaingia kwa nyumba. Lakini saa hii kuko sawa, tunaona barabara iko sawa, ukiangalia unaona mpaka unaona huko kwa Murage. Mimi hata nimeona kumebadilika kwa vile hata naona biashara zimepunguka. Huku kumechukua change, biashara zinaenda zikifunguka. Hata saa hii naona kukiwekwa lami ndio kutakuwa zaidi. Wacha vile kumekuwa beleni. Nĩ bara maugĩte nĩ kũhingũra matũra ma gũkũ na kũgucia igithia, makĩhoya thirikari kũmĩhanyũkia nĩguo mahote gwĩkũria. Tungeomba hii barabara tumaliziwe yote, isiende ikwame mahali. Sisi tuwekewe lami, tuone lami imewekwa, tufurahi na tushukuru Mungu kwa vile hiyo miaka yote tumekaa. Tumeomba tuwekewe lami, lakini hatujai kuona change isipokuwa tukulimiwa barabara alafu inawachwa. Na tuko na promise ya PS wa barabara, tumeongea na yeye juzi ya kwamba hii barabara yetu sasa haitakwama tena, itaenda express. Kufikia Disemba ya mwaka huu, wale watu wanaenda Athi watakuwa wanatembelea kwa barabara ambayo iko na rami hadi Athi Shopping Center. Tungetaka ifike vile wanasema itaenda mpaka ishikane na Garissa Road. Ndio sasa barabara ifunguke, nikitaka kwenda Thika napandia gari hapa, na nikitaka kwenda Nairobi napandia gari hapa. Hĩndĩ ya kũnyabara mĩhang'o ya waki wa bara ĩno, MCA wa Kalimoni Godfrey Mũceke augĩte ĩno nĩ ĩmwe ya bara iria ikoretwo ikwamĩte kwa ihinda, agĩcokeria thirikari ngatho nĩ kũririkana mũingĩ wa gũkũ na njĩra nene. Thutha wa mĩaka mĩingĩ ya mĩtangĩko, mũingĩ wa Juja Farm ugĩte ũtheri nĩ ũrĩkĩtie kuoneka, makĩhoya waki wa bara ĩno hanyũkio. Kuma itũra-inĩ rĩa Juja Farm, gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u wa Mbũgua.